Ngina kalian kasorkar uji minister jangi menirudon Delhi ulai ai khulai kerpang yo minister jom ka education namar ba ya ka subject ka garo Bekasi haka CBSE lada penolong perkhas maphikat ka forum ka bakraw bangan ya tho ya pi kande ka forum kawan dai namar doktor nolai Yodon di bawah kami, hei ho de perkat bayi yodon di bawah kami, yodon di bawah de mana, horkit horna, sengauha kipai ba uwan be. Nama lada im kaktin, on kaktin im gajah temriu. Tengah wa bantong ya pi. Niyo iya kadak bauso umat yang nama kajing yale jongi kampat kutang kata haranya syong niya peleu jumut bagi doktor nonglai ibaga jukot ibarok niru na pasorkar minang salu iru kumu presiden joka kasih atau society minang salu balai makalong official language tang hapok megala tong niyalit sundon siya Delhi bangin penerung ha ka kitab ka bapa kenamba kanegati kan kelah kaktin kabala penkubor dan ka constitution jom kari India na kata-kata masnuban ong wal ada bon kiwai pat kidau kibangi kwa bapin ai ka jingjok ka bodon burong hanwe ka wei na kidau ka bahmat kade ka bagi kwa bakaken kasi kan rumno ha ka kernit ka bapra knamba kikon jong kijonga kapaten jongi nangwe sakma kinlay to exam room dagatin lajo. Bagido ki IAS officers, ki All India Service officers, ki bawan syane kelayaru, ki habanan, ya kapten kasi lembut tapimlah bawan presiden. Nyona kata ikhtiar. Kena kata-kata ko kilong kebe, kilong pa kikun samla bai. Kabang kerpat ya pi, ha kane kakhidmat kabamta. Tongnya ai ya kecik kersan kabapura. Ya i doktor DRL nonglai. Uban nalayo i deitan une u kandidat ubalabit ubalabiantam. Wala dan layo iya kapur kibapun kikandide kibabiang hapong kibabiang sudah kibabit sudah kibatibreo kiplay sudah tamba itay kiten tamba kabawa tamba ngide bantua iya ubah habit tangge ubah habiang tangge mano bantua iya kababahatam lagi yo kababhangis lo tena tambah mano bamtua banyo ya kababhata unono mo ngamtua kababhata nakwa tambah bah kata tengah rai laban koe sesangke tena kata na ya penleno ya kanya kata luksiar bejoki u doktor nonglai dengan yo tho ya pi ladu urem lele udai hu doktor udai hu direktor kene hu ya u kan banbe nek ya kene hu kan ngai wanok hanai manga wat mapi kaji bosne ujomi ya kata kakek kasih haka kredit kabapra lada umarok unjok kabama yo kalong taketin bos niyo siobhan ang kata ay kecintersan kabapura ya une ure urang
Yodon na plen jong pi, kaya isi palat ng wadok prestur. Yodon na plen jong pi, kaya isi palat iya kata ka MPP. Kelet no seri. Kenal tak yung deuro ramba. Uneo ramba mode badong. Bauyan tang na kita kapati MPP. Hadra uyan, nakam sa kajan penreo poroko. Doble kira kena unkur kurno yang ini. Kenalan ko pa babae. Banduay kerpang yang euro ramba. Kadba udang yai nakowe ke snong sa kowe ke snong. Nakowe ke jaka sa kowe ke jaka. Ban pensyai pa yaki pa masuk snong. Jong ka konstruksi selong. Ba unilo ya kapor. Ba ublay un ktaru. Ya kadonun jogi pa no hebon. Batin ay ya kecikirsan kabapura. Kulay ya siya.